mu bisanzwe hari ibintu koresha time yavuze abantu baramutuka ari benshi wenda muze kumva bari kunoza kuvuga ntibihagire uwo biza gutsitaza icambere kimurabona nka Sauda ntabwo umusuzuguye kabisa ntabwo umusuzuguye anyumve neza n'umucuti wanje ndakunda n'ibiganiro bye ntabwo kandi sinanezerwa mbona umuntu nk'ujya akiri muto ariko arojwa nabo meje kubona ikiganiro ngo yagiye kumusaba wa umani nukuri reka ndakubwisa ukuri Sauda ariko arita mu mugozi kandi ugera akiri umwana mutera kuyo no gutegeka umutima we ntagatagwe n'amaranga mutima imitima y'abakobwa twebwe sinzi ukuntu numva nabisigura neza kugira ngo abantu bavyumve ko nshobora kubisigura uko abantu bakanyumva nabi Sauda ariko yatugwa n'ibishobo kandi ntago yize neza Akes Don buryo umuhungu yagendanye na Akes Don arinze koresa time arinze avuga ati uyu ndamuzi ukabona uyundi naho nibo bahunga akavuga ati uyu ndamuzi abantu barenga babiri ariko umukobwa kanana akavuga ati ivyo biramusha mani tuse tuvugishanya ukuri tuse tuvuge ariko hari umuhungu wubu yovuga ngo ndahevye umuziki kubera umukobwa yomuhenda amaze kumugera ngo akamugera ngo iki niki kwasusanga arabusubiyemo tuze tuvugishanya ukuri ntago yamuhebesha umuziki Akes Don. Hello les fans do Inyishu Media kuri mikro mukwe na Nice. So kuno mwanya hari umuntu wabati yuko twokorana ikiganiro kuvyerekeye Akes Don na Sauda. Ntago twavuga twashobonye ko twobona na live kubera ari kure y'igihugu tugati yuko twobishira kuri phone kugira bishikire abakunzi ba Inyishu Media. So wokwitwora mutakunzi bakunzi ba Inyishu Media. Yego nta kibazo muraho. Okay, sawa wabwira amazina yawe bakwitwa gute? Amazina nitwa ndiko Rukundo Rehma. Okay, le fans yavuze ati yuko bamwitwa Rukundo Rehma. So Rehma kobwa ati wandondeye ushaka dukora ikiganiro na Nice sinagutahuye wifuza? Okay nakurondeye kabisa ikintu cya mbere nashaka tuvugane ngire nka message okay nutangariza abarundi cyangwa nutangariza okay Rehma sawa Rehma uvuze ati yuko ukeneye message wotanga ku barundi cyangwa abarundi ni message nyabakini dukeneye kumenya nta byibanga bihari uvuze umbariye yuko hari message ukeneye gutanga ku Burundi n'abarundi ni message nyabaki anyway nta niko ari n'abarundi gusa cyane yajanisha ku barundi kubera Akes Don n'umurundi Sauda n'umurundi nshaka gutanga message kuri Sauda na Akes Don. Okay, yo message niyo dukeneye message nyabaki kuri Sauda hamwe na Akes Don. Okay. Kwanza reka mazina kwishura ko nuvuze ngo ako kantu si keza ntago ari keza mu bisanzwe je ntago nagira zero zikabisa ntago byashoboka. Okay, sai icyifuzo mu bisanzwe hari ibintu koresha time yavuze abantu baramutuka ari benshi wenda muze kumva bari kunoza kuvuga ntibihagire uwo biza gutsitaza uwo biza gutsitaza nazombwira muri commentaire ndamusabe imbabazi. Hari ibintu koresha time yavuze ati bugi ibi bintu ntago Nice reka ndakubyisukuri bakobwa bari kubarajano n'ibintu njana by'iki gihe nukuri ni murabi namba zanyu ni murabi icambere kimurabona nka Sauda ntabwo umusuzuguye kabisa ntabwo umusuzuguye anyumve neza n'umucuti wanje ndakunda n'ibiganiro bye ntabwo kandi sinanezerwa mbona umuntu nk'ujya akiri muto ariko arojwa nabo meje kubona ikiganiro ngo yagiye kumusaba wa umani nukuri reka ndakubwisa ukuri Sauda ariko arita mu mugozi
kandi ugera akiri umwana mutera akwiye no gutegeka umutima we ntagatagwe n'amarangamutima imitima y'abakobwa twebwe sinzi ukuntu numva nabisigura neza kugira ngo abantu bavyumve ko nshobora kubisigura abantu bakanyumva nabi Sauda ariko yatogwa n'ibishobe kandi ntago yize neza Akes Don burya umuhungu yagendanye na Akes Don arinze koresa time arinze avuga ati uyu ndamuzi ukabona uyundi naho nibo bahunga akavuga ati uyu ndamuzi abantu barenga babiri ariko umukobwa kanana akavuga ati ivyo biramusha mani nukuri nje kabisa ntabwo ari njaruzi mu byumve neza ariko Sauda azicuza kandi kubera ari benshi bamukomeye induru ngo ibikini hari gatavya azavuga hari gazavuga atereka nihangane mfira umutima ku wundi nihangane nubake ntako ariko nukuri ntago azokwigiza mugira umutima mwiza ngo kuko abastari mani turabazi urabona igataye imuze ya ntagari nukuri tuze tuvugisha ukuri ntagari y'umustar azamuca inyuma nukuri sawa ariko rehe bakubwira ati amajambo y'abantu ntiyubaka ahubwo arasambura sibyo bizima tashite kuko ati ngo agiye ku majambo y'abantu wagiye ku rukundo rwabo kuno rugiye sibyo nabwo ati ngo kwanga goshatse mu ngufu rero ati ngo kwashita mu bavuze ko abantu benshi Dasi nabura neza ntago ari kurasha time yayivuze wenyine ni benshi okay kuba benshi rikomeni yahindigumaga ko ari amajambo y'abantu nasa ati sinogira ku majambo y'abantu ku rukundo rwacu kuko ntiyo twubakira yo bomora ivyo mvuze nivyo Super nice nyumviriza abarundi wese nyumvire nimwumvire ngo je kuri ntago ngufisije arozo je Akes Don kaza nitwakunda nivyo numuvyumve nukuri nta nuko nkunda abastari byo munavyumve sinkunda abastari aya cyahora bakunda okay Dani sinamba yari mukunda oya se kuvuga ngo ni umuhungu mwiza ariko wumve vraiment ngo ngufise ngakajwe kiza bande reka nabwiza ukuri abastari baraduhenda nukuri mani baraduhenda sawa reho no tuvuga ati umusitari batogera hano gati ndaturuye nane nkunde rega birabaho okay nice nyumviriza neza tubeseriye sibyo mubyo ko turavuga okay kandi hari abastari bafite urukundo ndavyumva hari abastari bafite urukundo ariko umusitari numwe aguma kuri kamwe umwe kwijana sinzi ko ushaka kuvyumva kubyumvise numwe aguma kuri abungwa n'akantu kamwe mvuge mu kirundi abantu bavyumve abungwa n'umukobwa umwe sivyo reka basi mvuga uko wenda Sauda ntaze kunyumva nabe reka mvuga uko nk'ubuyi okay bagiye muri hari ngorana Akes Don n'umustar bagiye muri shooting ana rero ngero nanjira ngaseka wallahi nukuri cyane nukuri reka navyisiko ngenza reka nzandirabira guza dutwenge ariko bigene ngese reka nukuri gusa je nukuri Imana mufashe kandi mworohereze aho umuge nyambara urukundo nako gwanyabyo nyambara urukundo munyumve neza Imana mworohereze yubake neza nabonye ngo agiye gukwa nini byinshi ariko hari gihe mani bigesho kubivuga tereka duhime uri kumva reka duhime abantu bari gututera amabuye bagakoresha ibintu ariko batiganye sinzi kuvyumva batiganye umwe wese amenye comportement z'undi muntu zundi aho ntumve neza rero bashaka ati kari benshi badutera amabuye ati reka tubigenza ukuntu nuko urazi ivyo hari ukuntu bavuga ngo babyita guhubuka mu kinyarwanda babyita guhubuka sinzi ko no mu kindi ariko mubivuga ndiko ndakumva ariko rehe mushatse kuvuga ati yuko Akes Don ntaga mukunda Sauda ariko nikuvuga ati ubujya bustare bwiwe niyonane kare ko yabishyize kuri social media ibintu nk'ibyo yatangaje ko agiye kumukwa mushatse kuvuga uko nta mukunda ashite gusa mukinishe biheze ashaka pembere oya suko ahubwo ntaga ariko kuvuga ngo ntaga mukunda birashoboka bamukunda ariko birashoboka bamukunda ariko nyamba hari nongere mvuge nyamba yihase gukunda na Akes Don adushaza gusenga yige gusenga nyamba atazi gusenga yige gusenga okay rero yige gusenga avuga ati Mana manzureke gato avuga ati Mana ndakwingize hari kano numigeze kuvuga ngo adushahe mu muziki
mani tuse tuvugishanya ukuri tuse tuvuge ariko hari umuhungu w'ubu yovuga ngo ndahevye umuziki kubera umukobwa yomuhenda amaze kumugera ngo mwe akamugera ngo iki n'iki ukasanga arawusubiyemo tuze tuvugishanya ukuri ntago yamuhebesha umuziki Akes hagera mushuka nyamara kumutera inda azowusubiramo kandi azushongera kandi na pardo gato hari akantu nongere mvuge hari ibintu Sauda akunda kuvuga ngo abahungu barabaye bati uri kumva ukanari ikiganiro sinzi ko umaze kukabona hari ibintu yigeze kuvuga ngo abahungu barabaye baki please ntazasubire kukavuga kuri social media ndabimusavye Sauda ndabigusavye ntuzusubire kuvuga icyo kintu mbaza ati kubera ikintu ntazosubira kukivuga mbaza nta mwishure okay nigiye mpamvu ubyatsi uko Sauda ndetse ko batiye bakora ngo bamaze gukina handi okay sawa ivyo nk'imico abarundi n'abanyarwanda bazi ko turi bamwe ntago ntituba dukwiye kuvuga ivyo bintu mu kano kacu nyambura umukobwa kandi ukabuzi ko Imana iriho kandi ukabuzi ko vy'ukuri beki bavuga ngo abahungu n'abakobwa b'inderere batazi gukora dukore kuko umuhungu ntazobona ukora ngo areke kugutwara wayi nkanuze ashobora kuyitoza Sauda ngo abahungu ngo barakeye ariko Sauda arose umugabo twega tuzababura tuvugisha ukuri ngo abahungu ngo barakeye bige bintu Mana byarambabaje wallahi byarambabaje ngo abahungu barakeye urose ntuze yakese ako tuzababura kabisa ntazasubire kubivuga bige bintu no gutesha urubwa no gupinga hasi abakobwa ahubwo nimuzi gukora nimukure sawa Rehma nakumvise iri jambo wavuze ati ngo Sauda akagira mariage ngo na Akes ngo agende ku mavi asenge umuzi ko ikisana nihi Akes ati ibintu nk'ibyo uri kumva impamvu Sauda ntago yaba umusitari kuko ari mukumve neza ntiyaba umusitari ngo Akes nawe umusitari hakwiye umwe ahebera uyundi umwe asenge kuko reka ndakubwiza ukuri ibintu kuba umugore wawe ari umusitari umugabo akaba umusitari hata n'umwe afite asenga nukuri umwe agenda hari agapompora n'uyundi unyuna agapompora n'uwundi bikaba ibintu nyene by'uruduba ukazabaho mu mutima ukazopfa ufite intuntu mu mutima wawe Rehma Satbi na Bernice ntibakundana kandi bose ari abasitari kandi ntibubatse neza okay sawa reka okay nayenze karizo gira umbarire kazantumira nice ndabizi nice ntuzubona abantu bagenda ku nzira bari byinshi cyane byinshi mu ngo zabo ntago uzi ibyo mu ngo zabo ushobora kubabona kujya ariko ugasanga Bernice yarababaye umutima yarapfuye ari hafi ngo sandabi cyo gusanga Satbi Bernice amukinyuma rero ivyo nitukwiye kubirandiraho cyane okay umva makushatse kuvuga ati yuko Akes na Sauda ntago bakwiranye ntago bagira amaji ngo bubake ngo rugume oya ahubwo nshatse kuvuga oya bo kubaka ariko ntuzeya ariko sinzi ko wakurikiye story yabo ntuze Sauda yazanywe na koresha time muri waka ariko kano kanya Sauda je urabona ko yaramaze kwiga Akes mubone neza ingeso ze hama ngo baje mu mukundo bubake tuze tuvugishanya ukuri Imana aka kanya bakubwira ati Rehma naho ugenda bibaruho urashaka gukunda n'umutipe ugasanga uwo nyine arakodiraje uramwemereye murakundanye wowe birebire ibintu by'Imana ntavyozi burese gato uvuze ngo ugiye mu ibarabara we n'umutipe Mana reka ndakubwiza ukuri nice gato impamvu ingo z'ubu ziriko zirasambuka nice ntora mbona uko uri kumva ndi umwana ariko ndazi ibintu Mana kandi siratwigisha sinshobora kubona mwene wanyu kimubayeko irifo ikintu mukuru wawe kimubayeko nawe kiguhiciye ikigwa cyangwa ubundi inshuti yawe kiguhicigwa uri kumva ntabwo ushobora warumbajije gute Rehma ndakubwiye ati naho ubwo ati ngo basitare ntago bakundana sibyo ico cyambere cyangwa se tukuvuga ati yuko Sauda n'umusitare Akes n'umusitare kugira bubake ntihagire umwe ahebera uwundi nyambe Sauda ubwo ati ndamuhebeye Dani cyangwa ndavuga ati ndamuhebeye Sauda sibyo
nahise reka kwanza hari ikintu nakunda kubara sawa nakumvise reka ikintu nacyo ndaza kukikwishura impamvu ngo divorce ubu ziko ziraba byinshi cyane mu isi ni kubera kugenda ku mugabo utabajije utamaze gutohoza ngo ubaze mbega ujya muntu ni muntu ki aho usanga yaragiye iwabo akabona ibintu gatoya ariko ntazi byishije iwabo manzi ugende mu itsitso aho yatawe nahise reka gutwenga mani reka gutwenga kubera ndashobora nukuri nice abantu bashobora kumva ndiko ndavuga ibi ukaza wumva ngo ngayo ni jaruzi ntago namugiriza mana y'imbabazi nukuri uri kumva manzi ugende utohoze ahantu yataruzoge ugende ubaze mbe kujya bimeze gute biri gute hari ikintu mushobora ngo urukundo ngo rujya rushaka none gashanga mani kwiki mudategeka amarangamutima yanyu mani kwiki mutategeka amarangamutima umukobwa w'ubu ngo urukundo ngo rujya rushaka bikini mani niyo mpamvu amezi 6 ahera ngo basambuye umwaka uhera ngo basambuye kubera iki wagiye utabajije ntago manje kumenya mbega uriya muntu bimeze gute umumenye neza fresh ukaca ugenda uhubuka bikini na wenda anyumve neza Sauda ntabwo ndiko namutera amabuye ikini biki ariko nje ndiko ndamubaza ko yamaze niburi bagakunda nk'umwaka cyangwa bagakundana na undi mwaka urenga ariko nk'ubu mwanya n'isaha kumva ngo bikini biki cyeka bisa kimwe kusareka nyene turorera kandi tunabasabire n'ukuri. Okay le mushatse kuvuga ati ko Sauda ari kugenda gutohoza amakuru ya Dani akavuga ati ametswe kuko akabanza kamwiga bazi ko bigoye kwiga umuntu mutabana mu nzi imwe ngo umenye ameze uku afite comportement nk'izi akunda iki yanki icyo kintu kiragoye nyishura navuga ati ko icyo kintu iko kigoye kuba ati yuko Sauda yogenda akamwiga ikintu ciwe cyose bwa ati akunda ni nice reka ndakubaza urasi nice umugabo muzabana ibihe byose man munyumve neza umugabo muzabana ibihe byose sinzi ko kwanu mukumva ibihe byose bako mureke guhubuka man mureke guhubuka n'ukuri mureke guhubuka urikumva bidashobotse ko bigukundira ko wobaza ariko manze kabisa manze umwigani kuko umuntu muzabaho ibihe byose ndifa ko umuraba nawe akakuraba akakubaza mbe wakuze gute bimeze gute ariko indazi ibintu babikoze kubera guhimana abantu benshi cyane bariko batera ibyatsi cyane bari kumva amagambo menshi cyane hirya no hino ndazi ibintu bariko kuragugaye ariko nukuri reka turabe ibitera bije imbere muzaba murambarira sawa ariko lehma mu bisanzwe mu jambo make tutazungutse barashatse kuvuga iki bijanye n'izo bintu yeah nyine narishatse ko bakumva message yanje kandi banahure Sauda ntatumbe nko kumenga turabasobanura ko turamubwira ibintu ntatumbe nko kumenga turabantu babi ntatumbe nko kumenga ntabwo mufitafe ntabwo mumenga turabantu babi cyane mu bintu by'inuze ko turamusaba adutahure kuko dushobora kumubona uku ubundi nawe tukamubona uku ari ukamenga ntago bari mu bintu byiza Sauda namanza mutahure neza amanze menye ntago ndiko ndakubona neza okay aho ni sawa ego uri kumva tumanze dutahurane neza amanza amenye ibintu bimeze mane reka shaka ndavyihoza sivyo ushaka ibintu tubyihoza nukuri Sauda hari imana itamworohereje turinde mane kuko ibintu bibatubona bikabaho kuko
twebwe dukwiye kwitegeka amani tugategeka amarangamutima ariko abakobwa bubu ntabwo dutegeka amarangamutima ahubwo uba wumva ko nyine umuntu aba akwiye nyine kuko